nawe ya enggal gitu nya. Ya. Ya, gedeng. Ayo, orang haturkeun Bapak Sompong kali Aita or PK kali tekantun kanggo kakersana Bana Lukman dina laguna kaduhung dilajengkeun Juragan Empang. Hap Hei Cing kamana Bapak Satgas Ompong ya apa dah Lukman cek kapayun tuhus hei hei up head kadukung abdi kadukung cek atau nolap lugai jaya iya kadukung abdi patepung apa na Lukman lugai jaya kadukung panggil kadukung mau bos dayang dayang lugai jaya pamangku aja Ayun hai sikil kadukung abdi kadukung Bos Jumadi alias abdi patopung iya kadang panggil lalu ya hai bungan sekali makaraya mabana kunawana mama pacar pengasaka ada kenang ada oke lupa ya lalaki malas biasa apa nakila dari payunan air tahu mereka indah biar bakur Bapak Satgas Sompong kadukung Satgas Sompong lukai jaya tapi kadukung iya kadukung tapi patepung cek kagelaran Marati bayang-bayang kadung panggil pakumis cidada kapumpang atau no alap-alap kapayun aji golo lukai jaya dukung tapi payung bisa dengan Bos Jojon mah Bos Jojon lukai jaya bungan sekali makarayan apa nanti kumat maningan bagus bungan sekali ada kenang ya teteh mas pada motor regi jaipung mama kuaja gede nak boleh Bos daeng mama daeng lukai jaya osok di sebut sikil aduh heran kacida atau di beres jauh Paji Bayu putri saka repo ki kapaksa yang suka Matios jadi kita bager bongandi aja iya atau nolak atau beres sakaran makan atau nolak hai kahai batinnya
pada sok lu mantap susi air aduh bager wow coki mah Bapak Satgas ompong kek oh cat ku kasih patian Mama Daeng Mama Nagunawan Mama Kwaja cintai duduluan iya beres asal gas ompong aduh bager hai najan apa nanti kumat manik linglong jalan apa na Depi apa na Depi iya ku kaci iya tetep anjen anu genggeng imun anjen anu lucu asal gas ompong lugai jaya sorot sotsa namun serasa ateka tentang asmara aduh duka te abi jojo kita apa nare papa nare gila lukai jaya iya mereka cintai segala keduaan apa nanti kumat iya aratim sada ya ai tawar peka ma Allah ayo tar peka bos daek otek narangkun bos daek lugai jaya iya kembang anggrek mudas mama daek aya mama Nagunawan ligar maratin tangkala iya asat gas ompong kembang anggrek mudas temul gede pekarangan bos daeng mama daeng kuring nyiawan apa datati bos apa yang iya benangkan sabar eta mah berciptaan bahasa kuring bos daeng di kanggangan anggrek pulang dengan na impian orang PKB sayang gerakan empang embangan anggrek pulang udah ngaca sampai nak bilang jarang aku pulang kita mas pada motor ini jemput pasang Mama Nagunawan bos daeng mama jana oke ini sayang samar ukur ciptaan masa kok bos daeng mama daeng bos daeng doi mama daeng apa yuk bos daeng ayo na sayang erat hancida teh kokom na bade hajat sana jahit ko anu pimpela jauh gede saja hai ayo tamur mereka
Gunawan ini saja. Aduh bager Lilis pelayan restoran Mama Daeng rupana gelis rendang lumayan Mama Gunawan Mama Daeng udah ketemu pokok Mama diajak dari akuan teteh mas regi jaipo muka edan Mama Daeng Lilis au pasokong pelayan nusuka Mama nakun nawani itu jadi lakanan Hepes Ismail gandengan Mama Gunawan muka edan Mama Gunawan Lilis au pasokong pelayan gelis hai sahabat besok besok Luis Mama Gunawan Mama Gunawan Mama Gunawan Doa sandona Mama Imas Gobalangka ada jaipong Lupa edanana Aduh polis asepi Aitar peka sayang iya Tekokong berajak Asira bosnu Mama Imas pas lagi jaipong Mama Imas Asal pas lagi jaipong Mama bos naik cara cantik udah sayang alang kaya Mama Daeng cara cas udah sayang mampu hajat Mama Daeng mampu hajat mau jangan dasar pemangku hajat kau berarti iya kamu pas sombong pemangku hajat kau berarti hai rasa Mama Imas rege jaipong Mama Imas rege jaipong Mama Imas rege jaipong Nuhun seteh pemangku hajat Mama Ita Mama Neng doser pemangku hajat Mama Daeng Mama Daeng ada yang bagus Bapak Yungang Mama Daeng pemangku hajat Mama Neng Mama Imas Pasrege Jaipong Luka Jaya Mama Neng doser Bapak Yungang Mama Daeng Mama Neng Luka Jaya doser pemangku hajat Mama Neng Gunawan Luka Jaya Bos eye pemangku hajat Mama Daeng pemangku hajat Hampuran Bapak Yungang Mama Neng Gunawan Jaya Luka Jaya Bos sendiri kena janji Mama Daeng